sikhumbula sithi phumani yekani into ezithile bashawa indlela kuthiwa uzangena izifundiso zasezulwini mabangena nje indlela iyakhaya indlela abagqoke ngayo barepresent uJesu esesiphambanweni. Namhlanje funa sivula amavesi okugqoka endaweni esambulo sitshena umama ukuthi gadani inwele kanti esabantu bezikaKristu angithi inwele zasula yena unomona ngenwele zenu yini nina niziveze nokunganjani ngoba sinomsebenzi wokusula inyawo angithi inyawo zilungele ushumayela ivangeli yini ningayazi into engabe nigcoba enweleni zenu angithi inwele ayayani ngizwa makholwa kunamafutha unkosikazi lo aphethe ukuze kugcotshwe uJesu maqeda ukumgcoba wahosha inwele. Sambeni kahle lezo zifakile zigaba yeah cela sambe kahle ngithi lezo zifakile zigaba uzojika ukuthi silwa neno laselwini singabe sambulo thina sibeka isambulo njengoba sinjalo leli bandla kulona lokuthi yeke isigqebhezana sedlule egqebhezaneni la thina sihlonipha imfihlakalo engene emzimbeni asigqokeli ukuya esontweni sigqokela imfihlakalo ehleli kuthina angigqokeli ukuzoshumayela la ngifihli into ehleli kumina angenzele nina ngenzele into ehleli kimi ukasika matakapas lipho hasayleshi yelala ulmen bafowethu nekashiphoyisa khelele uyashintsha uhulumeni athi uphoyisa mbono baba kodwa sobeka enyameni yabo mbono baba sizoveza ukuthi unophoyisa sesiemployee sizokunika ingubo zophoyisa agqokiswe ufihlwe zakhe noma kade ufaka amalipstick kwanga ngento engaka kodwa ngangena police bazokukholosela abantu bathi njani manje angizweni basalwana nelibandla lihlangene nengubo zokugqoka lihlangene nesambulo sikaJesu evuswa kwabafileyo awusengidakiwe manje konke ngizwa yasezulwini hayi bazalwane ayingisizeni bazalwane namhlanje kushumela ingane namakhwapha baveza amakhwapha asithi ikhwapha isono sithi yini efika kuwena ufuna sihloniphe kuwena He has risen from the dead because